يعني قيد كرنا كالاهاي خاص يعني أشياء ماري خصوصي مهيا شدن الشرائط كاش النرخ ومهيا بونا شرط كيم بونا فيتا أنهم بيجن النرخ يعني قيمة فيتا نقطة نقطة بانكي بانكاي سال آينده سال وره ونقاء واقع جريانه صندوق بين المللي بول ونظر ونرتنا gerçekçiye ama çiğ fonu bejin uluslararası para fonu uluslararası para fonu uluslararası para fonu ve iktisadı İran ve yani nazar amana gerçekçiyle ekonomiye İran'ı haberdar ve ber in nokta onu zaman çiğ nokta kert. Mesela Vedra'da go مهیا شدن شرایط کاهش نرخ نقطه بانکی نرخ چیه بانکای شعبه بانکی نابه پرداخت شعبه بانکانه اونو نرخ ممکنه پرداخت ödeme اوز نابه سود فایده اوز نابه دفتر گزارش hangi defterdir ve guzarış malume ajan قيمة دفتر قيمة دفتر بيجي كارنا نهار قطاس يجي بسني يعني defter uygunluğu ne şeyden? دفتر شيء ne haber? دفتر بانكي دفتر بانكاي ازلام يعني درباره السود النرخ او السود بالنرخ رابطه يعني سود دبا يعني سود جي جالر رادمش فايدة رادمين جي جانش فايدة رادمين nasıl? Hem fayda gelir bimete de ben bu kadar normal fayda ne yapar? شلون؟ نعم السود والنرخ بها رابطين Türkiye'de icana bundan mesela süd elde etmek yani fayda elde etmek yani istifade etmek. Yani gelir ve süd ve faiz ve bana var. Yani öyle. بانكي صالح آينده ونقاء واقع جراني صندوق بين المللي بول باقتصاد إيران خبر داد و بر این نقطه کرد و نقطه مثلا بر این نقطه ترجیح کرد تأکید کرد تردید کرد یا تکمیل کرد یا تمدید کرد یعنی و بر این نقطه ترجیح کرد چه ترجیح کرد یا چکیتونه تأکید کرد ki intişar esamiye bedekarane banki tekit dibe yani. Tekit hoş ha. Serve nokta tekit kir yani. Vurgulamış ki yani mesela pekiştirmiş gibi. Yani vurgulamış kir vakti bece. Ki intişar esamiye bedekarane banki mesela ku yayınlamış kirina nave van evi ku mesela bejin evi ökene bedekar yani evi ku بدن يعني موصلين إلى يعني يعني ترديد تكميل تمديد أمانة شنو يعني أن باشيوي تأكيدا تأكيد كات شو برجع بيجن تأكيد كده أو تأكيد أو بيوعي تأكيد كده منوط بإعلام قضاة برسي كننده يعني متعرقة بإعلام وان em bejin wan qadiyê ku araştırmaya dikir ve dosyaya intervendas ku yani araştırmaya van dosyaya hatkin ve guzarişê mer Seyyid Şemsuddin Hüseyni der nixistin nişastê xeberiyê xwe gora yani ajansa merê Seyyid Şemsuddin Hüseyni der nixistin nişastê xeberiyê xwe di ilk oturma xeberdana xwe da yani böyle xeberdana yani ilk oturma xeberdana xwe درباره نقطه نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی وای هاتا بس نگه زور نرخ سود راست بود نه راست نه راست شو نولی تبا اویا ایپوجیه یا
يعني ميرك نوع كخدا كوبيا جداية سوريا خدا درباره حجده بجن کدوه نقطه درباره نقطه نرخ سود بانکی سال آینده اظهار داشت یعنی نقطه سال آینده تعیین شوید تعیین از اونا تعيين ويكون تعيين تشكيل معين شنو تعيين خوشه تعيين خوشه بله نرخ سود در شورای پول و نقطه اصولا در چارچوب عملیات قوانین بانکی 19 گوتیه تداول انتظار معتبر شناسایی واعتبار تداول يشوف اوكي يعني alışveriş يعني او مثلا پول و تداول اصولا لدرجه پشتی وان نقطه دا ویرگول هست demek ki عطا سر پوله و استاد تیزانی نرخ سود در شورای پول و فلان بله طبعا اعتبار ما بس sanki تداول خوشته انتظار bekleme اعتبار verir اعتبار خوشترته اعتبار خوشترته نه اعتبار معناه بلدية فيها اعتبار işte bu معناه yani bu معناه اعتبار خوشتر از اونان راسته يعني خوشتر شو اعتبار إننا إيرانية تجربة قردي وانا تسمعتها بله إذا عربي ده تبقى قردي معناته تمام بجيش كماراتها يعني شو قبول كلمات شيء يعني بله أمي صار جنو بله خوشتره بله çünkü pul اعتبار أنا para و kredi genelde her vakti اعتبار بمعنى قريد يظن يعني بمعنى قريدي بمعنى وان هوايتين قريد برجرة معنى قريدي يعني قريدي بله مثلا بانكي شيء كارت اعتبار شيء كارت اعتباري بيجن قريدي كارتي راد بيجن أظن تديت دبي قريد يعمل ببانك شيء يعني اعتباره من بالك شيء يعني اعتباره من بالك يعني عيني يعني يا راست عيني خش فلان كاس دوي اعتباره يتنه يعني قريد يعني قرادي يتنه عين قرادي طبيعي كلمة كي صورة كتينا في زمان التركي بري مثلا أكو اعتبار نوا كل موجودة جي اعتبار قرادي ويباشي كتينا راست لا ما قصدي اعتبار بله بيه سنن در چارچوب عملیات قانونی بانکی بدون ربا تعیین می شود که بعد از تایید این شورا به تایید رئیس جمهوری نیز برسد و بعد از تایید این شورا به نقطه او هایجه کدمه aynı sıra اعتبار demek kredi güven kredi بله هذا اشتغل جوان وقريدي جوان عيني جوان قريدي قال لك معناتها ما بوش معناتها بله شايد بلكي شنانچه بايد من بايد sanki سيدا والله تو يك بana معنى بايد شنو بايد بتأييد رئيس لازمه يعني كو بتأييد رئيس الجمهور نيز براسات يعني قال رئيس الجمهور جيب بيها كتأييد كقبول كيان ماله اظن او بايد خوش نفسه ايش بايد بس بدنا يعني شايد جينكي نيزكي فقط بايد تجيه وهذا مثلا بيجن genelde بايد بيجن يعني لازم بايد لابد يعني لازم شايد بل استعداد وقت شايد احتمال معناه تلاقي شايد يعني بقى احتمال بها هي او يعني كسينه قطعيه يعني باشا يعني شايد يعني باشا لازم كيكو او هذا بجانا ما لازم جيت شايد بيوي فقط بايد شو تام صريحيه ده قشتره شو جيه وضع genelde قصد بيجن لازم اجربيه او هذا بايد يعني لازم يعني لابد يعني اظن اشكا ابدجي حبو معنا وان بيجه زعمت بهم چندان کی چنانچه بلکی بله
Yani çenden ki yani işgal saklı. Belki iş olur ne ki şayet mevzu yani. Çenançe her usak belki çöbeki. Bayat mı şu lazım yani. Bayat lazım belki mana belki yani şu. Aynen belki. Aynen öyle. Bale. سلام على قضية تبيجي كلامك وكنا بيجي أزل هذا بيجي يا الله كلامك بموفقية رسیدن در ماهیگیری bu balıkçılıktaki muvaffakiyete ulaşmak, başarıya ulaşmak için temrin, alıştırma ve mutalaa-i ziyad ve çok mutalaa yani fakat şahs با تجربه میتواند به تجربه deneme شخصی کاره بیاموزد که این بکه که چطور ماهی را به قلاب و امیویات چکن مطالعه زیاد لازم است فقط نیاز دارد فقط طلبگار است می طلبد به دست می آید نیاز دارد مطالعه زیاد نیاز دارد درسته بله نیاز دارد فقط چه نوبت بیرم Allah. O zaman lazım est. Başlayın. Lazım est. Lazım est. Ve de yani fadurnine. Sanki talep mi talebet lazimet lazım est mi talebet talebkar est bides mi ayet yani lazım est mi talebet hediye mi talebet Zeyda جاج آیه خوشتر نینه؟ جاج آیه خوشتر نینه؟ Yani جهادية كي ترجيح كبير كم كذا اصلا يعني يكذب her du nabın yani duhaze her du nabın مثلا معنى يعني duhaze tane şahs bu avhame bize lazım est lazım ki fakat yani lazım fakat diyse fakat bu lazım ya مردو که خوشنینه خوشنینه یعنی sanki böyle oluyor ana مرتي bu می طلبت و کی که فقط را پاری daha مناسب می طلبت و فقط دا خوشتر تمام yani تنید خوازه که شخص اینکی تجربه مجربه هم بکه و بچن هوای معصیه قلابه بگره قلاب چه بوده قلاب چنگلن yani em bejova ki Nika şune او نیک دیویژن جان نیک evet balıkçıya davet ne yaptı balıkçıya davet çengele davet numara tor davetin tor açıya Nika çengel aynı çengel مدگو نیکا معصیه نی بازم نیک yani bak nika معصیه yani işte sayını بله tamam böyle ki çطور ماهیرا به قلاب با آن بازی کند و وی را بلیزه و به طور صحیح آن را خسته کند و به طور که خوشک وی به معصی yani yormak بکه جامع قلاب mesela جامع واجه dediği insan نظام عالی چیای و ملا شاکر بله عالی چیای و başka hayvanı hene بله zani başka ev, çemel başka ev. Bele. Yani ki insan dikkaten ev ki, dikkaten çem, dvi çemi de hep baraj şeyine bu, dvi dvi çemi de cevre bu. İşte çengel aprat verin, dikkaten beni ave, seri veris bu çengel ve gereday bu, yek bir çengeli de bir daha, burası cevre daha, evi çengeli davet evi goy var. davet evi goyvan و وانه دنه کاشت کرد اشاره دان وانه دنه در و کاشت کرد yani مسیح سامازنه شو دكتن بني كبر مبرا فلان دت كاشت کرد دكتن بني كبر كتن شکرت کد اندره اون چند داه بونا وان هوا بونا صاد کرد yani مسیح بیا و مرده کد به بلایزه و فلان بکه و رعد بکه و فلان بکه مرده ابي او يعني يعني او تركيز لا تقدر بيزن او بر او İstanbul بر köprü او denizde بدات ياخد ضعفين نابي تركي مجبر نانا بني بايد بجا balıkçı köfesi balıkçı köfesi küpesi beli evet
تشتي كما قول باوچی کفسی بله کرم کسی مرا قدری بله ماهی را انا دابين قوي معسي تمام دابين قوي معسي چنگله دابين قوي جوانا اودبين كفه عليه küfe bale ماهی را به قلاب بزنن به قلاب او ماسی لی دخن یعنی لی دخن کو و با آن بازی کنن از نیت ببندد گره بده yani bağlasın ne Seyda beni Seyda şu ipucu data Seyda ipucu data bizanen yani berdaret hacı ayet tecrübe de speaker neyse berdaret kaldırmak bende bağlasın bizane dursun o bir kuşet çeksin soruber aşağıya mı bikeşet ya bu kuşet beji yani بكشة بكشة بيجي يعني بكشينة بكشينة بل بكشة وفروبر أشاريا أعطنا فروبرات يعني برجل daldırsın yani uyuyor nok bekemene yani sanki bedere بقرب بزنن ne na beni Seyda go çavatken daven go evan o çavatken o zaman büküşet ya büküşet ya daven go evan kaçtken ha yani ya dave mesela evya bir şavan beyjet bizanet berdaret bibendet roberet o bikeşet yani evya mer dave kaçtı ya rası evet azonam ayavet tego nan aynı nike beji kaçtken o evi kumgona o kalab o çengelci kudaviz neki evji ka kaçtken ha ne ko devit bale kafaltın nine kaçkırın ha bale bale kalab bağan bazı kunet onunla oynuyor ve bu tavri sahi doğru bir şekilde an rakasta kunet yani balığı yoruyor berayı saydı kerden yani balığı avlamak için bale o Turi vizeyi Güney vize özel bir şekilde mahi vize o da olmaz. Turi vize, kalabi vize, Fedkerdani şekli vize mahi. Fedkerdani mahi vize mahi ne haber? Fedkerdani şekli vize özel bir şekilde ne haber? Ya da halkına seda. Şekli vize gere bekiye yani be şekli vize bu. Bale o zaman güney vize mahi kalabi gone yani ev kenafsa gone yani bitarzaki alo alo vize kalabi vize tora يعني تور بجي دبا اوك بجي يعني التور بشكل كيف يعني تورة كي اجل كل جندا التور بالطيف نفسينا او بالطيف بالطور بنفسينا فانا قالك نفس هذا التور معناه او شبكات o zaman eğer mana tur bese o tur vize az mahi gel bayat adeta ana mahira بعض يكون وبالتور صحيح تدي أبيه والتور بطيء أبيه نتور يعني التور صحيح أنا خاصة كنت برای صيد کردن کردنی یا گونه‌یه یا توریه ازمان گونه چوه گونه ya güney ya Turiye. Turi net mesela بطيء normalde تورا كون بشكل كي يعني أبيات تورية أبيات بطيء أبيات توري بتوري ويجاء يعني بأوكي ويجاء بتورا كي ويجاء خصوصي إذا تبي ما متأكد توري دانتل تبي دانتل
يعني أو شبكة إشتم بيجينه أو شبكة أو يعني جراد بنشي آخوان كدا بيني توراوان بله أو تور يعني أو أبي مثلا توري أو بتوركي إجا مثلا بتوري ويجي از ماهیگیر باید عادتهای آن سیدا ابگونه یا یعنی اوچ آیا لا آیا تگو بله یعنی اوچ آیا برای سید کردن گونه ویژه بله برای سید کردن گونه ویژه از ماهی بله يعني قونا دويدرا بمعنى نوع كيش خصوصي شبه نوع خصوصي جماعسي ششيتا كي خصوصية جماعسي بله جال قونا ابن رقونا معنوي بلكي مو يغنشب قونا ابن قونا مزاكن قونا من هنا Gune bir biraz nizamın. Biraz? Evet. Gune biraz ne ya? Biraz şey ne abi hoş değil. Evet bu şey ne abi fakat gune Gune tür çeşit yani. Evet şu mecbursa zanip mi? Gune çeşit ise az bir demenin tam Google'da tabii biraz yanlış ama gune bir tür çeşit aslında. Yani Musa zanın tür çeşit zanı mego belki mana uygun. Mana gune tür, tip, biçim, çeşit, model, cins, tarz mesela. ولا برباشية اللي ده نيسا ما براو بله زونا بله قدير از mahiger o balık bir özel bir türde balıktan balıkçı bayet adetay an mahira gerekir lazımdır ki o balıkın adetini alışkan adetay an mahira gerekirse büke نقطة كنت إنكي شمي خورات نوع آبي كي در آن زندگی میکند بله یک bana معنی کسیده تکمیل کنند tamamlanmak teşrih کنند açıklamak değil mi? Düçar tekmil kune, teşrih kune, rasidegi, tamam rasidegi, rasi, berrasi. Mahira rasidegi kune. Burada berrasi. Baspersi araştırma ya, sorgulama. Yani sorgulama. Berrasi araştırma. Evi ama davi maddefe koşturma. Hoşe beni. Adetay in mahira berrasi kune yani araştırmış ki. Ki in ki yani bir avay ki. شمی خورد یعنی araştırmış که کاویه چت خو بی معسی نوع آبی کی در آن زندگی میکند او بیاجی براسی که çeşitli آب yapıyor. Ji araştırmış ki jibuku karbe hara o bigre. بله أبو درجة حرارتي كي ترجيح ميدان ميدان جرافي آب yani suyun derinliği ve derece harareti ve sıcaklık derecesi ku tertih bekar, jurab am, jurab ve kebe, kuduz ve kebe, dahil handure abi, drazana, yani sanki dahil tedbirli mi mesela? No. Öyle jerf, umq, gud, ama her şey tam nezki yani. Yek manaya. وانا ادي اي معنى هنا بله وجا يعني هم نيزي هذا
Dibê jî li gora êdin ku gerçekten İranî çawa kullanmıştır. rast. Mesela cana İranî mesela dibê di wextê ku mesela İran û Iraqê li hev dixistin digo quwatê ma der umqê mesela okê Iraqê mesela hücum kerde der umqê wa mesela büyük avat gote ne gotin der cerfê filan tişmela filan büyük avat yani gerçi vedere Bahreyn ona cerf jî pir tê kullanmış kirin fakat mevzuata wekî yani ji bo ew cümle şeklê cümle divê derede umq xweştir be gut ew çarek meriv vedde wek çarek genima wek çarek tiştekî ew dike wana ew divê derede xweş nîne çünkü genelde gut ew insan bi destê xwe dikolin peki ev diraznak kesede dirazna manayı mefham nekin ew dirêj yani dirêj Diraz uzunlama ama dirazna yani dirêj yani rast beya rast ve usafiyat kâye bebe bele der umqê bêjin İranî bele aynen o zaman ev davi buna eji habkî bixwînin İzna ve peye Ebrayê عروسگی مولوی را نه اپرای عروسکی اپرای عروسکی مولوی را میتوان یک از نقاط عطف تجرباتی بهروز غریب پر در حوزه اپرایی عروسکی اپرایی عروسگی به شمار آورد بله از شو tam manavi nizam بچه اپرای عروسگی yani ev tiştek bu zaval xod kin çawa ya نه opera zani gere zan opera nizam Türkiye mi pari zayıf opera كان اوكي يعني امبيجن اوكي اوروبا يعني مثلا دريده تدا اوين هي الموسيقى هي فلان هي بيبان هي وانا جرونات بين اوبرا اجا قايده شكل اويني وموسيقى وليستكي بهبره بيبقى شيتكن جرت بيجن اوبرا اوبرا عروسگی جا چوسه يعني بصا اوبرا عروسگی مولوی عروسگی جوان او كرات بيجن شيك ابي كود زاروك بيد ليزن وقع ببك مبك oyuncağı zaruka hene. Mene. Yani juan mesela arusagid bejin juan hatta ukara jana çik çizgi filmi oyunu wana raj jana çizgi filmi wana çizgi film ne gülge oyunu mesela dedi ben de sevan da ne gitmişti ama ben kaç gün garinin falan o kufanina kan fakat kiyawan o kiyawan musafanit kan juan bejin yani opera ki va aşağı va mevlevi ne koyan bejin Mevlana Celaleddin'e yeki İraniye ra mitavan ev dikare ku yeki az nuqat atıf yek noktayı atıf yani o şefakat on no يعني نقاط عطف تجربات نقاط عطف التجربات بمعنى يعني مثلا بيجن شيء دنايم يعني كيلومتر طاشي تشكي وصار يعني مالي بهروز غريب بور بهروز غريب بور در حوزه اپرای عروسگی به شمار آورد yani evi merivi yani ev operayavî manu karabeja yani yek jiwan embêjin kilometre taşiye ve evki mesela tecrübe ava behruz haripur de çevre operaya arusaki de mer حسب كياني ماذا ونقطة sanki cümle tamam lebiye
شو تمام نبيه شو الجمله كفارتين هي جوانا فيها تمام كي بله مثلا با وجود برخي وهر وجوده از واسويه كجور ودس بك واما فارغ از چنین نکاتی که به نوع آن را میتوان اما به والبونا که ج وصا هنگی نکته که به نوع آن به چشیدی وی را میتوان دکاره نقاط ضعف نمایش نقطه ضعیبونا دیتناوی بشمار آور يعني قستريا وهي بشمار آورد تعلق في عبارة وفيها بأبها تنشوا أما وي دوام لكن أو إيجابي وناكش أو نينا وصانينا بله همچنین غریب پور آبنی غریب پور باید برده هست چیش کسان که علاقه هست اف غریب پور ناوی مبی عین وصا غریب پور یکی از مهمترین صحنه های نمایش خود را یک مهم صحنه گستری خود به هنر پرده جوانی به صنعت پرده جوانی پرده جوانی نه پرده خانی پرده خانی اختصاص میده اختصاص کریه اختصاص داره یعنی همچنین غریب پور یکی از مهمترین صحنه های نمایش خود را به هنر پرده خانی اختصاص میده یعنی هر وصا غریب پور یک مهمترین صحنه گستری خود به هنر پرده خانی یعنی پرده خواندن اختصاص ده اختصاص که يجي ارتباطي بعلاقه يعني بعض غريب بورت كما بردنينا بل بعض غريب بورت هذا قوني كده بله هرچند این شکل بهرهگیری از ریتم افزایشی بسیار هوشمندان است بله و هرچند هر نقدر این شکل بهرهگیری از ریتم افزایشی بسیار هوشمندانه است یعنی ریتم یعنی زیاده عقلانه اجی اکادیس جمله تمام نبود و با وجود برخی کمبودها و هبونا هنکی کماسیاجی آن را یکی از کامهای بلند یعنی یک جوانگاه مزون و بلند در راستای هنری دانست ده آلانا سانات دا تیزانی آلانا میدان دا سانات دا بیوی آوای تیزانی بیاش عینی اوی تشتیه یعنی اوپرا يعني ويقول مرد ام باشوي ام باشوي ده بلسون ام عندي ابدا نخوينه شو ام يبغينا ام اي بوينا يعني ابيات شبو بوجود برخي ماله ابيات جواب نمیخواینه بلکه وجوه خوشتر بشه از سوی دیگه در موسیقی ایران تمایل به غزل بسیار مشهورتر از تمایل به موسیقی دربی و تصنیف است. تصنیف ما بحث موسیقی نکریه. ما بحث موسیقی نکریه. نه بله. ابیا ده از اون. ابیا ده. بله. نکرم. دورا که عندك خوان دورا مالا شاغر عندك خوان براو بخصينا شنو والله أبرش حق درنا برا سيدا بخونيا يوس لا استغفر سيدا مصادف قد قضية بخونيا در روزهای پایانی her yılın son günlerinde şehrin her yıl son günlerinde şehre-i mütefaviti de khud migirer. O her şehir farklı şekilleri kendini alıyor. Şekillere giriyor. Yani Darrozhay Bayaniye her sal
يعني دروجة داوية هر سالي دا شهر باجار شهري متفاوتي بخد مجيرة يعني وها شهركي ayrı şura tabii farklı belirtiler ve hemen telaşı ma ines ki bütün çabalarımız budur ki bazı bir itibaratı ki bazı itibarları yani kredileri ya da değerlendirmeleri çekelim cezbedelim. Bayet meclis musavvab kunet. Meclisin oylaması gerekiyor. Ben netice bırakayım hatta sonuca ulaşalım. Ki bu şey yoktur, alakası yok. Halaka ki bir cümleş peşin yaptı. Böyle. Ve metro ve noktayı ümidi برای حمل و نقل درون شهر بدل شده است. Metro, o yer altındaki o metrolar noktayı ümidi bir ümit noktasıdır. Yani taşıma ve nakil ve taşıma için şehrin içinde metro ne olmuştur? Vermişler bedel şude. Değiştirilmiş mi? Ne oldu? Bedel şude. Yani metro ketiye devsa bedel yani ketiye devsa yani noktaki ümide bu hamlu nakla kudumdur şehirde bedel yani tebdili حمل أميد أكيد حمل نقلة يعني حمل يعني أشياء باركة نقل انتقال الإنسان ulaşım yani iletişim ulaşım yani yani tebdili bir havaydı yani أبي أجي على قويتنا بلجة مترو طهران طابع طهران مترو şu ana kadar Ferazra Kuşlisel Guzater yani Feraz neydi Seyda? Yani emme etap ve kibeje etap. Ha, etap. Üç etabı Kuşlisel Guzater. Yani arkasına bırak. Yani üç etabı şey yapıyor. Yani etap radbejin canaj istasyon aracılığı mesela demek. Yani eğer ki bir embejin de okey da yani her halde bir bahsa şeklinde ona yapıyor metroya da Tahran'da. Yani etabı bir vakit darbas buna yani kazandığına yani. Kuşlisel yani Kuşlisel güzelleşmez yani şpara işte yani kazandığına yani onlar bastığına yani tamam kirne yani. Tamam kirne belli. Bu da uymuyor ve tahti tonelha ve ebniye yani tünellerin ve binaların yapılması kamilen tam olarak bu sureti İran'ı encam işever. Tam bir İran şeklinde tamamlanıyor. Yani bu tünel ve binaların tam İran modeline göre yapılıyor. Evet yani tarzı İran şekli yani. Böyle tarzı İran'ı. Böyle ebyadi sanki bir nabe cembucuş yani heyecan, duygu, canlanma ve telaş, çabalama biş şehruvendan yani şehrevendan aşikara vatandaşlardan pis vatandaşlardan önce aşikar dilemiş evet. Vatandaşlardan önce neyle ya? Yani mesela ama vabecin daruzhay payaniye her sal şehre mütefaviti bi khud migiret ve cembucuş ve telaşı biş şehrevendan aşikara dilemiş evet. Yani beter olsa o heyecan o telaş o habata yani vatandaşa aşikara fazla. Yani hoş ev onlardan fazla görülüyor. Doğru, uygun evveli. Aslında mesela insan kutkeve daviya salih yani ki beterin ki habat mabatat ke vane okey mesela ka meisat çıkır çaval kere evi vane memura mesela hesabu kitabı khud binin çaval ken vane peki hay aslında. Seydat Khoziro basan Ramazan. برأيي وقابا. أصابكم الله خير كثيرا. جزاكم الله خير.